sam počeo razmišljati kaj me veseli, kaj mi dobro ide, jer na faksu tak malo sam vlekal, malo mi je falilo interesa, kroatistiku sam studirao i onda sam si mislio pen gitaru napraviti jer sam počeo servisirati gitare ranije, prvo sebi pa dečkima iz benda, pa njihovoj ekipi i tak je cijeli grad počeo već polako nositi gitare na servis kod mene. I onda kak mi je svaki dio gitare prošlo kroz ruku sam mislio ne bi to sad biti neke puno drugačije od vojnih dijelova sve skupa. Dobro, nije baš bilo isto, ali sam iz prve uspio napraviti gitaru i onda sam se odvagao kaj mi bolje ide i kaj više volim i nekak sam se odlučio tak za gitare. Pa rekao idem obrt otvoriti da budem se bavio s tim, ne bude više hobi. I onda nisam mogao obrt otvoriti 1 godinu dana jer nemam školu za to. I onda sam firmu uspio otvoriti u tjedan dana. Ova prva gitara je za mene napravljena, baš sam htjeli izgušta sebi napraviti neke nisam vidio nigdje. Po nekakvim svojim specifikacijama kaj mi je bilo napeto kombinacija taman između Fendera i Gibsona neke, kaj su dva najjača brenda. I ovo je prvi komad, moj prvi dodir s drvom ikad. Potrajalo je 3 mjeseca, jer naravno nisam znal sve kaj me očekuje, ali sam nekak uspio i evo, radi. Ime je došlo, zapravo starci su imali nekakav projekt na nekakvom predavanju razviti neki brand, a ja sam te daske taman počeo raditi bez ikakvog plana, koju dasku napraviti, to je to. I onda tata se zapravo sjetio kao pa kaj imamo komplicirali, pa to je drevo, ne? I tak je drevo ostalo, sad više uopće, toliko mi je jako sjelo da ne razmišljam sad da li je to bilo dobro ili loše jer se dobro ulovilo. Prva stvar koju sam prodao su bile daske. Već onda, taman 2 dana nakon otvaranja lockdown krenuli, kafići su zatvorili, muzičari nisu imali posla. Niko nije imao koncert da slučajno razbije neke na gitari ili da se treba srediti prije koncerta i onda su daske krenule i taman kak je bil taj Božić, pokloni su išli. Ja sam brzo morao neke izmisliti kako da prođem tih prvih mjeseci pol u toj godini kad sam otvorio. Radim ih od prek 35 vrsta drva iz cijelog svijeta, niš ne farban, zato kaj imam i ljubičasto, i žuto, i crveno, i narančasto, i smeđe, i skoro bijelo, i sve moguće nijanse drva sam uspio skupiti, osim plave boje, to ne raste. Uvijek mi je najdraže neke novo raditi, neki novi izazov koji je uvijek nekakav skup 5 prošlih izazova koje onda puno lakše spojim nego neke skroz novo. I fora mi je tak stalno rasti i kaj se tiče struke i u poslu generalno. Tu recimo imamo primjere nekih od zanimljivih vrsta drva koje imamo u radioni. Neke su već spajane u pripremi, ali recimo ovo je istarska žuta murva, ovo je pečeni hrast koji je termički obrađen tako da uopće nema vlage i skroz potamni. I recimo možemo vidjeti početno stanje, koja je razlika u boji, kak tanin reagira. A ovo tu je treća vrsta hrasta, ovo je abonos, odnosno močvarni hrast. Do ove boje dođe tak negdje nakon 3000 godina u mulju, bez kisika oksidira. Pa onda tu imamo od ovih egzota paduk, to je afričko drvo, jako crveno kad se naulji, sad je dosta suho. I Purple Heart, ljubičasto srce koje u Indoneziji raste. Tu imamo naš europski domaći orah i američki. I onda od toga spajam nekakve recimo poklopce za kutije ukrasne. Tu možemo vidjeti kako ta kutija izgleda na kraju. Premazujem ih pastom od domaćeg pčelinjeg voska koji kuham. Kaj znači da je food safe, sigurno za jesti stoga. I jako dobro zaštiti drvo, a full prirodno je. I tu možete vidjeti kako pri sušenju, ako je pokislo više put, kako dobije ovu plavkastu boju i kako se presijava na kraju. Pa bilo je stranje, ali bilo je full zanimljivih domaćih tipa Milanović. Imam ovu dasku, to mi je onak možda prva osoba u Hrvatskoj da ima moju dasku. A ovak su uglavnom iz Hrvatske, ali ne baš iz Varaždina. Ima dosta ljudi iz Varaždina, ali puno ide i van, dosta Zagreb, pa
Obala, recimo osnivač Top Shopa, ima moju dasku, Templar iz Kanade reže na mojoj dasci, galeristica iz Saatchi galerije u Londonu. Dakle, skupilo se već tu ekipe u tih par godina. Nikad zapravo nisam oglašavao to kaj radili ili se trudili baš prodavati, nego pa nekak uvijek po preporuci znam na Instagram staviti radove svoje, pa onda svi znaju uvijek najbolji poklon zadnji dan, kao imaš kaj gotovo, sutra idem na rođendan ili ne znam, sestra mi se ženi, nisam niš kupil. Coca-Cola i McDonald's, hvala ti Ameriko, nisam zvijezde i starlete. Dođe Artful i Drevo, to je dobra i opasna kombinacija jer smo s bandom taman potpisali ugovor sa Dallas Recordsom koji nam je ogroman uspjeh jer nismo ništa očekivali, svi imamo nekak svoje poslove, a muzika nam je opuštanje. I ovo kaj sam rekao da je opasno u kombinaciji s poslom je taman nakon potpisivanja ugovora s Dallasom sam si prst zarezal i sad dela na pol, idem na terapiju, bude se to oporavilo. Ti zanati se vraćaju dosta dobro i nekak vidim da se dobro probijamo, mi koji smo uspjeli to nekak modernizirati, prilagoditi se potrebama današnjeg društva, a ne standardi koji su bukva, hrast, jela, delaju se ormari i stolovi i štokovi, to je to. Tako da zapravo sve osim toga pokušavam uloviti u svojem poslu.